Nama saya Gusti Ridho Kemal Pasha, kelas 11 TKJ 2, nomor absen 15. Di sini saya akan mempraktekkan VLAN. Pertama kita konfigurasi switch-nya. Kita enable config interface FA0/2, kemudian switch port akses VLAN 10, kemudian exit interface fase Ethernet 0/3, fase Ethernet 0/3, kemudian switch port akses VLAN 20, kemudian exit interface FA0/4, kemudian switch port akses VLAN 30, exit interface FA0/1, kemudian switch port mode trunk. Switch port ini switch port mode trunk, enter, terus kita silang. Kemudian kita konfigurasi switch multi layer menggunakan enable konfigurasi terminal interface fase Ethernet 0/1, kemudian switch port mode trunk encapsulation dot 1 enter. Kemudian switch port trunk encapsulation dot 1 enter, kemudian masuk ke switch port mode trunk, kemudian exit interface VLAN 10, IP address 192.168.10.1. Jangan lupa masukkan subnet maxnya 255.255.255.0, kemudian masukkan lagi interface VLAN 20, IP add 192.168.20.1, masukkan subnet maxnya 255.255.255.0, enter. add-nya kebanyakan, D-nya. Kemudian masukkan interface VLAN 30, IP add
192.168.30.1, masukkan sublet max-nya 255.255.255.0, enter. Kemudian exit IP routing VLAN 10 VLAN 20 VLAN 20 VLAN 30, enter. Kemudian masukkan IP ke desktop 192.168.10.1.1.2. Kemudian kok 20.10.10, masukkan gateway-nya 192.168.10.1. Kemudian 30.2. Kemudian masukkan tadi gateway-nya 192.168.30.30.1. Kemudian kita ping.